Dragi studenti, u ovom videu ću vam objasniti tehniku pronto plate litografije ili takozvane litografije na Z akril foliji. Za tehniku pronto plate litografije su nam potrebna Z akril folija, znači to je zapravo plastična folija, razni markeri i kemijske olovke, gumi arabika i limunska kiselina te voda koji služe zapravo za učvršćivanje crteža, odnosno za takva vrsta jetkanja. A za otiskivanje nam treba boja za duboki tisak, treba nam valjak i treba nam ulje. Za eventualno ispravljanje nedostataka trebamo alkohol. Pronto plate litografija je jedna jako jednostavna i neposredna tehnika. Crta se pomoću permanent markera, znači mora biti permanent waterproof marker. Znači pronto plate litografija osim markerima crta se i kemijskom olovkom. Znači, to su dve različita tipa tekstura koja možemo dobiti na pronto plate litografiji. Osim kemijskim olovkama i markerima, po pronto plate ploči se može crtati sa tušem na bazi vode, ali i sa raznim otopinama, recimo otopina alkohola i tonera od printera. Međutim, ovo tu je najstandardnija varijanta pronto plate litografije. Kad smo gotovi sa crtežom, na otprilike pola litre čiste vode dodamo otprilike jedan čep gumi arabike, ne smijemo pretjerivati s gumi arabikom, i dodamo vrlo malo limunske kiseline. To dobro promiješamo da se limunska kiselina otopi i pomiješa s gumi arabikom i to će nam biti sredstvo za preparaciju otopina za preparaciju pronto plate ploče. Znači, pripremljenu otopinu koristimo kako bi premazali cijelu ploču. Dobar trik je da staklo na kojem radimo malo premažemo, onda se ploča zalijepi i ne miče se. Znači, cijelu površinu ploče ili folije pređemo više puta sa otopinom. U pronto plate litografiji je važno da se koristi boja za duboki tisak i da se doda u boju mrvicu ulja. Znači otprilike 5% u odnosu na količinu boje. Znači boja mora biti mekana za ovu tehniku, to je jako važan detalj, tu često ljudi pogriješe prilikom rađenja ove tehnike. Kod pronto plate litografije je važno prilikom navaljavanja boje da nema previše ove otopine na samoj ploči. Nego ploča mora biti lagano vlažna, boja mora biti dosta meka i jednostavno navaljavamo na ploču. Postepeno će se primiti. Jako je važno svako malo ploču očistiti. Dobar trik je još koristiti markere u boji i kemijske u boji, jer se onda točno vidi kad se primila boja koja je recimo suprotna. Ako tiskate s crnom bojom, dosta je onda to pomaže. Znači, kada smo gotovi sa navaljavanjem boje, ukoliko su nam rubovi izmazani od boje, pomoću alkohola se skida ta zmazanoća. Znači ne koristimo nikakvu jetku ni ništa, nego pomoću alkohola skidamo zmazane rubove. Obzirom da se u ovoj tehnici vrlo često zamažu rubovi ploče jer su dosta oštri, prima se boja na njih, onda je jako dobro da je sami papir manji od matrice.
Znači, jako je važno da ono što nam je tamno nam ispadne tamno, i da se vide razlike u teksturi između olovke, između raznih tipova markera, da se vidi tanki marker koji je različit od debelog markera. Znači, ovdje možete vidjeti da smo dobili točno razliku između tonova i razliku između poteza. Znači, karakter linija je ovdje totalno povezan sa kemijskom, a ovdje sa markerom. I to je poanta ove tehnike.